Di già luna pa già viernes, di 6 pa 7 di mainta, Bon dia con Jesus, presenta pa Pastor Iván. La que poder de oración tabo desayuno, la que poder de oración fortificabo y lantabo espíritu. Bon dia con Jesús. Pastor Iván te invitabo de 6 para 7 de mainta a través de Voz de Moneiro, 94.7 FM. Bom dia, mi amigo Nan, mi hermano Nan, bonvenina nos encuentro, bom dia con Jesús, ya viernes, nos llamé ya viernes penitencial. Cuta pone nos corda arriba, lo cual Jesús, Señor, Él hasi pa nos, muriendo arriba cruz, derramando su sangre, pe perdonanos, pe salvanos. Vale la pena pa nos, arriba cada ya viernes, para que esto reconocer nos condición de pecador como está, para nos, en su turno, acerca y pide Dios su misericordia. Iglesia, taponenos corda arriba Santa Isabel de Hungría. Tiene diferentes santos con iglesia agua ta corda arriba ye, arriba nan, y vale la pena para nos también sigue va adelante, ¿verdad? Na nombre de Tata y de yo y de Espíritu Santo. Amén. Tata Dios, Tata Creador y Señor de turcos, nos está alabado mi Dios, mi Señor, mi Salvador. De manera especial, dan que pavoyo Jesucristo, Él entrega su mes para nos, adrama su sangre para nos, riba cruz. Y para emérito de sangre precioso aquí nos está pidiendo perdón, Señor, misericordia. Misericordia para nos tur cada uno, para sobranos a peca, para sobranos a falla. Perdón, Señor, para cada ofensa que nos comete contra vos, para motivo de falta de amor, para motivo de falta de entrega, para motivo que nos no que compromete más que vos, mi Señor. Perdón para tur epicanan que te abordo cometer en seno de nos familia, de seno de nos comunidad gran, de seno de la iglesia, de seno de nos isla nan. Perdón, Señor, perdón. Nos está reconocer que no está débil, no está pecador, sí, pero no está acudir na vos misericordia, na vos mi Dios y Señor. Tiene compasión, tiene misericordia con nos y que tú están que te comporta nan frío e indiferente pa cubo. Perdón, Señor, perdón. Drama vos sangre precioso y purificanos. Nos quiere perdonar también. Te viaja, perdonar no está fácil, mi Señor. Pero si no está junto con vos y no está recibiendo poder y fuerza, nos por perdonar otro también. Y pese Yahweh mainta, Señor, nos está perdonar tú están a ofendernos. Nos está perdonar tú están a ponernos sufre. Nos está perdonar tú están a papia malo contra nos. Tú están que no te estima nos. Tú están a traicionarnos. Tú están a heridarnos. Nos está perdonar nan, mi Señor. Y nos está declarar nan libre. Bendicionar nan cada uno. Están que nos llama enemigo. Bendicionar nan. Llena nan de poder y fortaleza. Pues ahora, nos está reza, nos que reza. Y pone en bomán. Tur están con ajasi nos daños, Señor, a lo largo de nos vidas, Señor. Uno pa un. Bendicionar nan.
llenan de poder, de fortaleza, sabiduría, luz. Abre camino para nada, mi Señor. Y na nos, donanos amor. Amor basta para nos por cumplir cubo y para nos estimamos más que turcos, riba turcos. Danke, mi Señor y mi Dios. Bendicionar también, tú eres danke, te cumple un año más de vida, mi Señor. Y de antemano, danke, Masha, danke por palabra, mi Señor. Laga Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu Santo de paz, Espíritu Santo de conversión y vida nuevo, sosegá de nos cada uno y guíanos y acompáñanos. Danke, Masha, danke, mi Señor, mi Dios. Gloria na Tata, y na Yu, y na Espíritu Santo, manera tabata comenzamiento, ta ahora y ta pa sempre, dentro siglo di siglo nan. Amén. Jesus tá mi amigo, truco se tá pa mí, su Espíritu Santo tá mi guiador, eta vini dice luden mi ta mira, así mi alma limpi salva, eta leli di tura fistre yani marduga, puta l'ombra te cudia miracla, eta leli di tura fistre yani marduga, puta l'ombra te cudia miracla, e la tuna mi cargo como di mediador, dentro tempo, dentro sorti tentación, e por salvarnos pasen per di turnos vanidad, eta guardanos di malu aquí bo, eta leli di tura fistre ya di marduga, puta l'ombra te cudia miracla, eta leli di tura fistre ya di marduga, puta l'ombra te cudia miracla. E nunca talan a mí tan solo activo, si mi viva tu fede en su santo amor, su poder soporta mi, quita tur mi temor, su maná y su mesa celestial, eta leli di trofistre y animarduga, puta l'ombra te cudia miracla, eta leli di trofistre y animarduga, puta l'ombra te cudia miracla, puta l'ombra te cudia miracla, puta l'ombra te cudia miracla. Bom dia, bom tarde ou boa noite de qual parte do mundo que vou estar. Depende que hora a botar meta escuta o programa aqui. A tá Jabiana de 32 semanas de tempo aqui e tá Jabiana misericordioso. Então Jabiana senang kuta biba de pica grave ta passa de engesmanamento não examina a consciência kuta sinti que não tá cumprindo com o emanamento não aqui lota vale a pena buscar pastor sacerdote para fazer bom confissão. Se de criação nós podemos reconhecer Deus criador para sobra tur boniteza de natureza ta proclamar Deus sua grandeza. O bebê nos nota reparar esse aí, para sobre nós está muito preocupado com coisas de menos importância. Gente tá é obra mais maravilhosa de criação. Pensei, se nós reconhecer boniteza de criação, nós mestres estima gente. Essa aqui tá o que São João
tabisa nos awe. Laga nos tima outro. Essa aqui não é um mandamento novo, mas é um que nós a receber for de conhecimento. Essa é a instrução de palavra que nós estamos escutando awe. Então, pensa que nós com bonita criação tá, não? Ora nós está mira com bonita em dia não que awe ser cai, com bonita para e palo na vira verde bonita. Para não estar contente, porque tem suficiente comida de mundo para não. Então não é isso. A ver, nós acaba escuta também. A criação mais importante da gente. Deus cria nós segundo sua semelhança. Essa é a criação mais bonita que tem. Essa é o bom que nós está fazendo com nossa culpa para nós não danhar a imagem que Deus a criar nós. Senhor Jesus, eu me quero agradecido, me quero amar danke, Senhor, por mais aqui, como importa do programa aqui, dia mais, Senhor. Danke pelo ser de vida que você dá me te pedir isso aqui só para mim, me te pedir amar danke também para cada que lanta a mais, Senhor, Masha, danke. Senhor Jesus, eu me quero pedir também para nosso Papa Francisco, nosso cardinal e nosso obispo around o mundo, especialmente nosso obispo Luiz Antônio Seco e nosso pastor de nossa diocese de Willemstad e também nosso pastor de Bonaire. Senhor, luça na mente e para não conseguir ser vivo com mais jeito, Senhor. Também me dá pedido por a pessoa, pastor que está quebrante de saúde, isso não que está recuperando, Senhor, siga por uma de sanação, riba não, pronto, não está completamente recuperado de nossa saúde. Senhor Jesus, me quero pedir também para nos pueblo de Antillas, ex-Antillas, nos pueblo vizinha, nos pueblo Venezuela, maneira Costa Rica, Puerto Rico, Colômbia, Senhor, foral estão que tem mais necessidade de bom, Senhor. Se não caminha, não tem comida para não comer água, não tem água para não beber, Senhor. Penina não encontro para não ganhar algo de comer. Isso não tem, toca no coração para não poder, mas que tão tique, de lo qual que não tem para ajudar. Isso não tem. Senhor Jesus, eu também me quero chamar danke, pessoa que está recuperando de nossa saúde e também pessoa que me se vai tomar resultado de nossa saúde. Ave, para não estar conforme com o qual que não tende ave, não cai em pânico, mas não sabe abatei que não poluem de braço não fico que não está vai tende ave na mão de não doctor não. Senhor Jesus, também me quero pedir, também nesse não que está morindo, não família não tem força de último dia não momento não de não vida e também isso não que não está preparado papai Senhor que botar por decidir de chamar não também ave Senhor lá que nós está preparado para o dia que vou tocar nós por bisa até aqui Senhor basta que nós tenha chance de bisa para também por suceder que o menino está guardo arrancar fora do mundo que de uma ou outra maneira e não tem chance para sair lá que nós está preparado para dia chegar nós vai começa ânimo que nós está vivendo no mundo aqui. Senhor Jesus, eu também me quero pedir, pessoal que está cumprindo ano mais de vida, que ainda não está sorraida, mas sei,
Johan van Beek, Oscarito Victoria, Karin Cecilia, Charlene Estacia, Emma Winkler e Gertinho Finis, e também todos estão que está sendo um ano mais de vida awe. Lá que não compreender que nós cada um está na vida awe, nós está aí para cumprir com solo vontade e aceitar boa vontade. Por isso aqui, está pedindo em nome de Jesus. Olvidando tu dolor, olvidando tu sufrimiento na cruz, perdona turnos picana, oh Señor. Manerong luz mo abría, iluminando tures ng oscuridad. Cuando una vida yo sea, cura hopi enfermo na. Oh, sinagrandi su amor dapanos. Daqui, Señor, me amor recibi. Ora con mayor va consolami y nunca, nunca va abandonami. Qué grandidad, Señor, su amor para nos. Daqui, Señor, el sacrificio de amor, enterbo vida maduna para mí. El sacrificio de amor, dinos, Señor. Y eternos corazón, con canción de amor y gratitud, una ofrenda de por Señor, pasó por merecer tu gloria, grandita tu nombre, santo oh Señor. Daqui, Señor, va consolami y nunca, nunca me abandonami. Qué grandidad, Señor, su amor para nos. Daqui, Señor, el sacrificio de amor, enterbo vida maduna para mí. De sacrificio de amor, dinos, Señor. De sacrificio de amor, dinos, Señor. De sacrificio de amor, dinos, Señor. Daqui, Señor. Promé leitura. Leitura for de book de sabedoria.
Sabiduría, capítulo 13, versículo 1-9. Tú es nan no te reconoce Dios ta gente sin sentir. A pesar de un pon, kunan mes a constatar, nan no a logra conocer es un kuta. Nan ta estudia su obra nan, sin haya e autor. Candela, viento, of airuli, e astronan de cielo, água, bruto, of e luz nan de cielo. Ta ese nan tanang Dios nan kuta goberna mundo. Encanta pas nan esplendor. Nan tatuma nan pa Dios. Sin corda quanto mais grande nan Senhor de universo Mister tan. Es un kuta ta fuerte de boniteza y creador de turcos. Si nan queda impressionado panan força e poder, na misericórdia, quanto mais poder nan Criador mistertim. Pa sobra tur e grandeza, esplendor, que Deus a crea, ta dona-nos alguma ideia de esum que a crea nan. Ma, ata, no portumanang na malo, nang porta dual, pero nang tahasi tu esfuerzo pahanha Dios. Nanta quero den mundo de Dios. Nanta explorar mundo e ta quere nan vista. Esta bonita mundo ta? No. Un viaja más, no. No por pleita nan caso saca nan liber. Pa sobra si nan alogra haya sa tanto cos que hasta nan por a forma idea de universo, pa kiko antes nan no haya el Señor soberano de tur es aquí, anto palabra de Dios nos ta alabado, Señor. Nos lectura, nos sigue, medita arriba, Buki de Sabiduría, capítulo 13, versos 1-9. Interesante con esta comisa. Tur esnan, que no te reconoce Dios, ta gente sin ti. Tur esnan, que no te reconoce Dios, ta gente sin ti, sin admiración nos por llama, sin luz, sin capacidad para contemplar Dios su obra nan, sin tino, para mira de nan, Dios actuando, Dios en su presencia, a pesar de un bon kunan mes a constatar, nan no logra conocer es un kuta, Dios mes. E pida de lectura aquí, especial para ser viva den edianan aquí, contemplar, admirar Dios su creación. Esa es una tarea interesante. Trata de algo maravilloso. Cuando nuestra reza pide Espíritu Santo. Espíritu Santo es sabiduría. Es un que te pone nos disfrutar de Dios su boniteza. Espíritu de ciencia. Está dándonos capacidad para nos admirar, para nos contemplar. Y dor de
cada criatura que nos está contempla, nos está reconocer Dios creador presente. Manera nos escucha, nos por cae de un trampa. Y así, die costan crea Dios nan. Tecu nos está permiti nan, quizá nos fordi mirada de Dios verdadero. Así nata, sí, así nata. Manera de buki que nos te escucha, nan te estudia su obra nan sin haña e autor. Candela, viento, aire, astro nan di cielo, agua bruto of luz nan di cielo, nanta nan Dios nan kuta goberna mundo. Pasora nos hasi de criatura nan Dios. Peseta existir horóscopo, adivinación, no está de una criatura propiedad, poder de Dios. Y nos taquita nos corazón for de Dios mes para poner de criatura. Imagina vos. Nos está tende a buen día papia y no está viviendo cujopi teoría arriba mundo, su creación. No está admirar de mirar tanto mente brillante, sabí, algún dinan para desconocer Dios como creador del mundo. Y nan está de una importancia na diferente teoría, nan di están que rechaza Dios. Olvidando que de turcos así una bonita obra de creación, no está mira Dios su de creador. Turcos, así na perfecto, así na increíble, forma y lineal. Turcos, cada criatura que nos está acerca, mira, de nan no está reconocer Dios su obra creadora. Basta para nos mirar cielo, lo cual no se llama firmamento, ¿verdad? Y penetrar de para nos mirar cuánto orden y boniteza y belleza superior de creador. ¡Guau! Nos me esculpa. Y van trata de comprender su complejidad. El Eina que coordina nos pasa a lo largo de internos vida. Van purba explica turcos. Tin tanto armonía, boniteza de nos culpa. ¿Y qué vota avisa? ¿Vota llama a Dios danqui? Nos hacer crea asina perfecto, asina bonita, es boniteza suprema de creador. Pasó las creanos a su imagen y semejanza. Tapesei nos mester de Dios, de nos vida de tur día, pasó sin nos vida también queda bashi, nos vida también sin sentido, sin valor, nos vida no está no por brilla, no por lombra, sin Dios de nos. Pues si te viaja, nos capacidad para servir, nos capacidad de acercar otro, te queda manera muerto. Y nos, na lugar de sale, nos te queda, será de nos, para nos mes, para con nos mes. Así na simple, nos tajasi, de criatura nan, Dios nan, y nos ta comete pica de idolatría. Pasora nos ta de una manera más acaba propiedad de Dios, na criatura nan que Dios se creía, y na Dios vivo y verdadero nos ta pone un banda. Manera lectura acaba de visarnos encanta panan esplendor nan tajase de criatura nan Dios idolatría sin nan tin poder más que su creador. Dios su creador, su poder está grande, maravilloso, está transformado y está 13 seguro paz, seguridad, confianza, armonía de nos cada uno.
Láganos, pide Señor, danos capacidad, don de sabiduría, de ciencia, para no reconocer en cada criatura su presencia creadora. Di Dios da sali di su faro celestial y na nos ta manda guida tu re faro di la luz diabo pelombra manderá yo palamar matros cansata lucha ansioso na e faro di la man dice luz diabo pelombra manderá yo palamar cansata lucha tirunlia y rescate sen declar bolus hermano un matros de tempestad la trata 30 porta e no por den oscuridad y se luz diabo pelombra manderá cansata lucha tirunlia y rescate y se luz diabo pelombra manderá yo y rescate.
Salmo responsorial, Salmo 19, versículo 1 teco 4. Refrán tabisa, cielo ta proclama Dios su gloria. Nostur, cielo ta proclama Dios su gloria. Cielo ta proclama gloria de Dios. Firmamento ta conta de obra de su mano. Cada dia ta anuncia a história na dia seguinte. Cada noite ta transmite a notícia na esum que ta segui. Nostur, cielo ta proclama Deus su glória. Sem papiamento, sem usa nenhum sonido, sem nenhum voz, pa e orelha não tende. Não chamada, ta corre passa terra inteira. Não mensagem ta chega te den esquina não de mundo. Nostur, cielo ta proclama Deus su glória. No Salmo responsorial está Salmo 19. Salmo 19, que contanos riba Dios su creación, riba Dios su boniteza, riba Dios su presencia. Vale la pena para nos mantenernos estabil riba, lo cual nos que visa. Pues ahora vale la pena que para nos el Salmo 19, que avisa, no estaba ta reza avisa, cielo ta proclama Dios su gloria. Cielo ta proclama Dios su gloria. Proclamar esta muestra cada signo, cada señal, cada criatura, ta papia nos dice estrella, luna, solo, nantur. Cielo ta proclama Dios su obra. Tur y cada criatura nanta papia de Dios. Nanta obra de creador. Esta es una invitación para nos admirar, para nos contemplar, para nos agradecer Dios creador y para nos cuidar Dios su creación. Esa está bonita. Cielo está proclama Dios su gloria. Oh, mi Dios, y quiero cantar alabanza, la voz, Señor, mi Dios, oh, qué grandita, oh, nombre, oh, mi Dios, y quiero cantar alabanza, la voz, Señor, Señor, mi Dios, oh, qué grandita, oh, nombre, oh, mi Dios, mi quiero cantar alabanza, la voz, Señor, mi Dios, oh, qué grandita, oh, nombre, oh, mi Dios, mi quiero cantar alabanza, la voz, Señor, mi Dios, oh, qué grandita, oh, nombre, oh, mi Dios, mi quiero cantar alabanza, la voz,
Aleluya, aleluya. Es un que busca para salvar su vida, lo perde. Y es un que perde, lo preserve. Señor Tabisa. Aleluya. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a vos, Señor. Lucas, capítulo 17, versículo 26, teco 37. En el tiempo haya, Jesús avisa a sus discípulos, mescos que sucede den día de Noé, así lo también den día de Yudi gente. Nanta bota come, nanta bota bebe, nanta bota casa, nanta bota entregar para casa. Te dia Noé adrenta arca e diluvio, que acaba com Antur, Abini. Of também escos que den tempo de Lot, nanta bota come, nanta bota bebe, nanta bota compra, nanta bota vende, nanta bota planta, nanta bota lanta casa. Maar dia, que Lot assale voor de Sodoma, a Jobe candela e suavel, voor de cielo e a mata Nantur. Lot a mescos dia e Jude hende lo manifesta. Dia no laga e sungo da sinta ribadak, e tur subien anta den kas, baha bakohinang. E mescos, no laga sungo da den kunuku by bek. Corda riba casa di Lot. E sunco da busca va salva su vida lo perde. E sunco perde lo preserve. Mi da bisa boso. Riba noci lo tin dos sende drumi riba un cama. Un lo tatuma e otro lo queda. Dos sende mue lo tamula junto. Un lo tatuma e otro ta queda atrás. E ora el discípulo apunta Jesus, onda, Senhor. Jesus a contestanan, caminho de cadáver nanta, e warawara nan tambe ta reuni. Palavra de Deus, glória na vos, Senhor Jesus. Nos Evangelio tacer tumáfor de San Lucas capítulo 17 versos 26 a 37. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de fortaleza, sabiduría, ven, baja arriba nos y ayúdanos. Nos te sigue meditar arriba Evangelio de San Lucas, ¿verdad? ¿Cómo o con Jesús está nos señala de lo cual nos te llama escatología final. Final de tempo nan etapapia, escatología etapapia arriba, es lo cual con lo sucede en la final de Turcos. Lo llega un día. ¿Qué día? ¿Qué día? Nos a qué día, ni qué hora, ni el lugar. Nos a com, nos a naunda, lo cual così nos sa taku e lo cual a bordo crea lo cava un día. Cielo y tierra lo pasa by Jesús, avisa nos cava. Es lo cual conozca conocer el universo, lo disparce, sí, un día. Y nos por comienza a mirar a Jesús su palabra nanawe, mescos cuasoso del día nandi Noé, así lo tambe el día nandi yudi gente, nanta bata come casa te día diluvio, y ta sigue. Of tempo de love. Candela a Jove. Van mira lo que Jesús que señanos. Y que San Lucas te pone nos delante. Nos por topa cune tiene palabra un esperanza sincero. Jesús que señanos. Es virtud de esperanza, de confianza. De en caso de Noé, es generación corrompí, ta dispararse. Ma es dan qua sobreviví, nanta comienza una sociedad nuevo. Tin vida, ¿verdad? Mescos ta sosode cusodoma, una sociedad corrompí, malvada, condenada
na exterminio, ma ta queda un sobra. Lot con su familia, nanta sigue viva, tiene señal de vida, ¿verdad? Restauración, renovación. Mescos lo sucede, ora gente lo aparece. Nanta vai con un y otro da queda. Así na, Jesús apapia con nos agüe. Esta parce es que luna nos esperanza a pesar de turcos humanidad como tal lo sobreviví. Nae no se llame catatombe, destrucción final, pero tiene una sentencia final. Esta la ganos. Tende, lo cual acaba de avisarnos. Caminda el cadáver nan. Ta también el guaraguara nan. Ta. Cosa serio, ¿no? Caminda el cadáver nan. Ta también guaraguara también ta. Hopi cadáver. Nanta rondonanos sigur. Y Jesús que despiertanos riba ese. Nos tiene costumbre de reunirnos rondinan el cadáver nan. ¿Qué sorto de cadáver? ¿De qué sorto de cadáver Jesús está papeando? Sea es un poderoso, pasora etim poder, riqueza nan nanta poderoso. Nantin un imán kutat tres nos cerca nan el placer nan de vida. Kutajasi no ciego. Nanta hopi cadáver nan kuta atraenos, kuta ponenos reunir rondinan. Solamente el guaraguara por acercar busca come e putri. Jesús está alertanos. Gente o bon gente nanta rechaza putrición, maldad, pica. E bon gente nanta rechaza tu actitud contraria, ¿verdad? Y tú esa aquí, pastora, nanta preferá paz, amor, justicia. Nunca nanta volve, va atrás, manera Lot su señora. Pastora, nos sa, que si nos apeca ayer, agüe y mañana, mino por volve, va atrás, volve hasi, lo cual como hasi cava robes. Tú ese ta putri. Tú eres esta cadáver. Cadáver, vos por llamar odio, rencor, resentimiento, amargura, placer, kudishi. Turcoscu, taponenos de en condición miserable. Y pues ahí vale la pena para nos reza, pide Señor, pe ayúdanos, agüe. Para nos por sea general libre. Para nos no hay tras de pudrición de cadáver. Pastora, nos añade en Cristo vida. Y Cristo está en Dios vivo. Él no está un cadáver, con amor y queda muerto. Cristo es la resucita, pe salvanos. Y Cristo victorioso está viva, me meidinos y cunos. Para nos denye haña vida, vida en abundancia. Amén. Di già luna pa già vierne, di 6 horas pa 7 horas di mainta, Bom Dia con Jesús, presenta pa Pastor Iván. La que poder de oración tabo desayuno, la que poder de oración fortificado y lantabo espíritu. Bom Dia con Jesús. Pastor Iván te invitado de 6 horas pa 7 horas di mainta a través de Voz de Moneiro, 94.7 FM.